Bismillahirrahmanirrahim. Horozo jönündө, horozonun meseleleri jönündө hadislerden okup başladık. Babu tenzihis savm. El-faslul awwal. An Abi Hureyre radıyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Men lem yeda' kavlez-zur ve'l amel bih, feleysa lillahi hacetun fi en yeda' ta'amahu ve şarabahu." Ravahul Buhari. Abu Hureyre radıyallahu anhu aytat, Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem aytdı: Kimde жалган сөздү, жалган күбөлүктү таштабаса, жалган сөзгө амал кылууну таштабаса, анын тамагын, суусундугун таштап коюусунда Алла Тааланын эч кандай кажети жок дейт. Мындайча айтканда, орозо туткан адам жалган сүйлөй берсе, жалган ант иче берсе, ошо жалган сөздөрдүн аркасынан жүрө берсе, анда анын тамак жебей ичпей койгонунан эч кандай пайда жок деген маани. Сообу жок, ал сообунан кур калат деген маани. Албетте гыйбат кыла турган болсо, кимдир бирөө же ушу жалган сүйлөй турган болсо, анын парзы өтө берет, бирок сообунан жылаңач калат. Ана Айша радıyallahu anha qalat: "Kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yuqabbilu ve yubashiru ve huwa saim. Ve kana amlakakum li irbih." Muttafaqun aleyh. Ayşe radıyallahu anha aytat, Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem orozoda öbötle, kucakdaytle, birok al özünün bayagı şahvatın düylügüsün en katı karmayala turgan kişi bolчу deyt. Al paygambarыбызга эле deyt. Kalgandar андай bola albayсыңар деген маанide пайгамбар öpчүкен, кучактачкен деп барып аялыңарды öp, кучактап отуруп наркы бетке өтүп кетпегиле деген маанide Айшенин өзүнүн айтып аткан сөзү. Wa anha radıyallahu anha qalat: "Kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yudrikuhul fajru fi Ramadan ve huwa junubun min gayri hulm. Fayaktasilu ve yasum." Muttafaqun aleyh. Ayşe öz radıyallahu anha aytat, Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'e Ramazanda kede taң atıp ketetiler. Junup bolgan boydan. Ihtilam emas, junup bolup kalıp. İhtilam menen junuptun ayırması var da. İhtilam degeni түшүркөп koyуу degeni. Junup degeni bu ayalına jakındık kılıp duran gusul vacip bolgondu junup deyt, janabat deyt. Anan paygambarыбыз gusul alıp orozosunu tuta öğretile deyt. Demek misale orozoda bul meselede hiç kanday emme jok da, kıjalatçılık jok da, tündöbüz je gündüzübü uktap kalıp ihtilam bolup түшүркөп koysa al orozo buzulbayt hiç kanday. Бирок мындай аялына жакындык кылып ошодон нары гусул албай таң атып кетсе, анан таң аткандан гусул алып, анан бул кандайдыр бир адамдардын көңүлүн кыжалат кылышы мүмкүн да. Будан кыжалат богула деп атат Айшенебиз. Керек болсо пайгамбарыбыз дагы кээде ошол бая аялына жакындык кылып, гусул важип болуп, анан таң атып кетет эле жуунгуча дейт. Анан таң аткандан жуунуп, орозосун уланта берет эле deyt. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. متفق عليه. ابن عباس رضي الله عنهما aytat, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ihram avalında hijama kıldırdı, ihram giyip acılıkta жүргөн malda hijama kıldırdı, orozo tutkan malda da hijama kıldırdı deyt. Bir de bizge tiyешелүүсү orozo tutkan adamdın hijama kılууsu. Bul oozdu açpayt. Ötkönde de bunu aytkanбыз, бирок башкача hadisler бар, Aftaral hajim wal mahjum. Ошо hijama kılgandında, kıldırganda oz açılıp kalat деп. Аны түшүндүргөнбүз ошо малda. Мынакей биз ачпайт деген өзгө далил, мынакей пайгамбарыбыз орозодо кеде-кеде hijama kıldırgan экен. Anabi Hureyre radıyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "Men nasiya ve huve saim fa akala aw sharib felyutimma sawmah fa innama at'amahu Allah ve saqah." Muttafaqun aleyh. Abu Hureyre radıyallahu anhu aytat, Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem aytdı: Kim orozoda untup kalıp jepçe içip alsa, al orozosunu toluktay versin. Ağa Allah Taala jedirip, Allah Taala içirdi deyt. Untup kalıp birdemen jepçe içip alsan, bunu menen hiç kanday orozo buzulbayt. Bul orozon jaң başlagan günderde köp bolat da. وعنه رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: اجلس. ومكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينما نحن على ذلك أتى النبي صلى الله عليه وسلم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل الضخم. قال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. قال الرجل:
أفقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهلك متفق عليه. Abu Hurayra radıyallahu anh aytat, bir jolu Peygamberimizin aldında otursak, Peygamberimiz menen çok otursak bir kişi gelip kaldı. Aytdı, o Allah'ın elçisi, men halak boldum, men kıyradım dep kaldı. Ne oldu dedi Peygamberimiz. Jana kişi aytdı, men orozo tutup uşu orozo oğuzum menen ayalıma jakındık kılıp koydum dedi. Peygamberimiz aytdı, sen azat kılganga bir kulluğun var mı dedi. Bir kulun var mı sen azat kılıp salganga dedi. Al yok, mende anday yok dedi. Peygamberimiz aytdı, 2 ay katar orozo tutalasın mı dedi. Al yok, 2 ay katar tutalbayım orozo dedi. Peygamberimiz aytdı, 60 miskinge tamak bere alasın mı dediler. Yok, andayım dağı yok dedi. Peygamberimiz oturup dur dedi. Biraz oturup durduk. Anan oşol uçurda bir eme içine bayağınday kurma tolturulgan çoğun sevet alıp gelindi deydi. Bizce hem sevet bolup kalatken da. Çoğun sevet kurma tollu oşonday alıp gelişti. Peygamberimiz janagı mesele suragan kişi kayda dediler, al men dedi. Peygamberimiz aytdı, mınаны alıp barıp sadaka kılıp koy dedi. Anan janagı kişi aytdı, Allah'ın elçisi, menen dağı gedeyge sadaka kılışım gerek mi dedi. Peygamberimiz aytıp atatdı, uşunu menen dağı gedeyrek adamga berişim gerek mi dedi da anan aytdı. Allah'a ant içip aytam, Madina'nın uşu eki betindegi toğunun ortasında, mındayça aytkanda Madina'da menin üybülömön ötkön kedey üybülö jok dedi. Bul uşul kurmaga en muhtajı men özümmün dedi. Peygamberimiz aябай güldü deydi. Anan aytdı, bar üybülöngө berip koy dedi. Bul oşo kişiге gana tiyешелүү negize. Peygamberдің oşo urmatı menen Peygamberimizden bayağı oşo aldındağı bolgon Peygamberimizin sıyı menen oşo kişiге gana uşunday bolup kalgan. Negizi kalgandarga anday jok. Bul oşo vaqiatu halin la umuma laha degen ereje var şeriatda. Bir okuya oşoga эле тиешелүү болот, şeriattын masalesi alınbayt andan. Bizden öde жактагы masaleler alınat. Kaysylar kul azat kılış gerek. Hem hazır bizde kul jok. 2 ay katar orozo tutat. 2 ay katar orozo tutkanga küçü jetpese anda 60 miskinge tamak beriş gerek bolot. Şunday meseleler orozonun. Allah tilan bardığızga takvalık nasip kılsın.